Menta kasih ke Alfwe Tarek Uluber, kinang syed jangka All Jaintia Mid-Day Workers Union kila pelong yang kecinglang berkerpat, Syo na Menteri Rangba Kajelah, Reno Menteri Rangba Duk Kari India, ban kentio yang kicing siu jengki na kasia jatingka, syakasan hajatingka. Kumjuru kini gidkat ke Union kila itu yang kicing kibaki yakin du habaki syed na kebenta kikena skul. Jaintia, ya kan kicing ya nanti jong kan kerteng jong All Jaintia Mid-Day Workers Union. Ngila ay ka memorandum hakti jong chief minister haka laitrik June arajar kat khandai ya keren batu ula ay loong ba unshim ya keren batu prime minister Narendra Modi naga banta ban penkeu ya ka honorium naga siajar bat sakai bai pat man ya ka ngi dawa san hajar te naga to ong la unshim khia ya kan ne tingi khmi lanti unshim sisa ndrai pause ba hado benai September uklemle ni ai reminder September December jong arjar ka khandai ro ni ai reminder tade nang to pat lawan sa kanika corona covid-19 lockdown te hagito kim yo sbenla ero ndre kata ro yo i ba government ho ka ai ka honorium nom tas ko benai la poi pan ni arja arpuai ngidang up nado February hado benai June ka government ka save ya kata ka honorium dai nado July hado benai November arjar arpuai ka sorkar ka klem save sho kata ka honorium ka longba ka state government ka asispa tangga si benai ka union government ma ka ministry jong education ka ai khandai spa ta total ka long sia jar si benai nabanta sipeu benai hak chisnam kata ka ai ka government te hakene ka pisa ka wan hata ka dorba tang license haka sisnam iseu ya ka pisa ta kata ka license ro nabanta sipeu benai kin clear ya ka amount ba prabanai ka basa pat ar benai kin seu next year te news na maja afuai san benai ka dangsa unia na February to hodo March ajar puar kin pat seu te kan ne ka jing bom seu jong ka sorkar ka kata sisa hado palat kila ngimban se bawan kieu chane te ka demand ba ka amde ka demand ngikerpat red now chief minister pun keren you prime minister ya government of India ban penkeu ya ka honorium nak sejar syakasan haja ai khat ar banai hak sisnam save ya ka pisa ha credit to bank account jong ki kok hapo sipau tarik jong banai bami nang tapan khanang ba ka mayram au kandang ne ki deng ki se ngiong ba ai dek LPG bengin sajja ki khna school namar kumbalong manta ki kok ki haban set ka deng bat ranga te ka umro kadai ka jingsa kadai bandan umkor hapo ki kitchen ki jongka midday meal scheme rekom balong manta ki bon ki jaka kim yo yaki kor lait tangi badan hapo ki urban area te kata ka ngiapan sakawai ka bakong santamba ikhon ki wan ki midday meal kong na po mayrang na nong stone nang tan bhoy ki adan wan ang ni na shalong tingisim karai ba kanega memorandum kala kot ngin ay no menta siya prime minister langbaw governor bangin summit ka memorandum bat copy siya chief minister ngibo bo por hado ka live trip April jong news nem arjar afuar ladaga government of India include bat chief minister jongi lakim pankeu lakim la ay halor kane ta ngin ong tan sikan tem ta ka rai ba 97% kinong try mi demil ko kidai kilong kme bat kigantai takajala ka jongi kadai ka ba ngisim jaj naga kami kidai tribal kiong kumba kiong te ngin ong la ki ga government kala abakala la kamai ngin haban perkhat sien bar gilong kami kinyeng kum girang ba kin sim ya ka raikot tamat ka jalaro ka haban kala karte government kam ai ta ngin sim kan le ayu ba ka ngin sim benta ha kitik election jongki amali ka banwan abaka hok jong kini kimyo kapisa na ka central government kat kung gajing tin ina po ya state government talada kam ay takale ayu ban ya sim banta ha election kan mantoy ayu takata ka dai rai ngi sim banta ha ketika general meeting jong barok mi ngalaskan at ngalong presiden jangka All Jaintia Mid-Day Worker and Union tentang iwan hang ne iwan pan pulong ya general meeting jongi namar kijing bat kijing kerdok kijing jenjar bangila syam hakin ne kisni wala dap ad hado mentaro kumbala ontong iwan da kabangi sim ram na kibepat tentang ne iwan hak meeting ngilarai
bana do mentah ba namar ba hakipor hak khatlai tarik benai jun nila ai ya kita ke memorandum chao chief minister bat hado lai sen lai wat nila pen kenmau bat hakaba khatsan tarik benai Desember nila ai biang handrai kata uklam jubab yang tanda uklam jubab nilai nilai ayo ngimban se ban rai no ka wei gerai bangin tho ban tho chisendon ya ka kot ke bangidan ka ban tho sa prime minister namar ladangi ni yai ab yake kim isne yangi kamut kata kamut bakim e yangi kumbangi e yake kata kadau mentangi larai bangi dei ban tho ya kata ka kot sa prime minister pani kita kijing ya kita kijing pan jongi ke na kata ka na ka chipau na ka 1000 cha ka chi 1000 na ka chipau benai cha ka khadar benai ni panro ya ke LPG gas ban yo ban syat jing syat na mar ngi cham sitom ha ban syat da ka dieng pada urunga habangi syat da ka dieng rangkat ka tedam bat ka to ka ding ka barham ngi ra yo khiau bat ngi namar ulong khiau bahe tingira tinggi jenjar bha tangi pan ya ke LPG gas ban ngi pan ro na ka sarkar bakan ayengi syuti habangi khakun dan habadon jingpang na habadon kita kumbayo syuti ki bepat ki bayatrai haka kumbatrai mengi tingi pan ro na ka sarkar bakan penbiang yang ngi ko umro ngi jenjar bha haban le ra daki phau kilometer tah ka caka bengila ban penbiang ya ka por bam ki khana tadai namar bangi haban le ra ya ka gawa kata kadau ka kham slam malumala tang kataru ngi da ka bor la jong ngi do yap do em ban penbiang ya kata ka por bam jong ki khana la ayang ngi khandai spa sebenai kata kin kadau ba belai ka sarkar mekhali ha jong ngi ka long ka khapna phado kata tang sispa tangka kin ayang ngi ro ki la benut ya kata sispa tangka la benut pak tangka hak si benai ka sarkar sentral kala ayang khandai spa tabalai pat kidang bat ya kata pisa chongai ha usnam 1000 phawai sasan rai ngem pat yo ya kata ka bainam bat ha usnam 1000 pho aro ngem pat yo hira hadum ta ta kata ka dawngi dab da keng thang mesem ngem ban se ban wan na do na kithan nong kendong ban wan hang ne ban wan dawa ya kita ki hak chongai